ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ифтитоҳи иншооти соҳаи Маориф дар шаҳри Душанбе бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ. дастрасии беҳтар ба хизматрасониҳои тиббӣ, бинои нави беморхонаи клиникии шаҳри бемориҳои заҳролудшавӣ ва осебҳои сӯхта ба истифода дода шуд. натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаи соҳаи Маориф, ташкили ҳамоиши августии кормандони соҳа дар ин замина. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ дар шаҳраки 192 ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ дар шаҳраки 192 ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои сарвари давлат ба соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии пойтахт бунёд гардидааст. ифтитоҳи иншооти нави соҳаи маориф дар идомаи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва оғози соли нави таҳсил барои омӯзгорону хонандагон ва сокинони ин маҳалла тӯҳфаи арзишманд унвон гардид. иқдомҳои наҷиби созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус пешвои муаззаму хиратсолори миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе оид ба бунёду аз навсозии муассисаҳои таълимӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва умуман дар кулли Тоҷикистон хеле босуръат рушд карда истодааст, босуръат идома дорад ва хушбахтона имрӯзҳо низ дар шаҳри Душанбе аз навсозии муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ бисёр дар сатҳи олӣ бисёр равнақ дорад, аз навсозӣ шуда истодааст ва имрӯз хушбахтона бо кӯмаку ҳидояту раҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат ва ҳукумати шаҳри Душанбе ки боз як муассисаи тарҳи замонавӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе қомат афрохт ки ин воқеан ҳам диданӣ аст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои муассисаи таълимӣ аз 3 ошёна ва таххона иборат буда барои 1450 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. иншоот бо назардошти талаботи соҳа, унсурҳои меъмории миллӣ ва ҷавобгӯ ба зарфиятҳои муосир бо сифати баланд сохта шуда, синфхона ва дигар кабинетҳои фаннӣ бо таҷҳизот ва аёнияти дарсӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бинои дигари бунёдгардида дар муассисаи таълимӣ аз 4 ошёна иборат буда барои синфҳои ибтидоӣ пешбинӣ гардидааст. сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 соли 2024 оғоз гардида дар асоси лоиҳа мутобиқ ба талаботи муосир дар масоҳати 16400 метри мураббаъ бунёд шудааст. қисми зиёди масъулияҳои сохтмоние ки дар иншоот истифода гардидааст аз масъулияҳои ватанӣ буда ва инчунин коргарони маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд. аз аввали сохтмон аз корҳои оҳанубетонӣ сар карда то ба анҷом расидани корҳои пардозгарӣ ҳамаи он масъулияҳои сохтмоние ки дар иншоот истифода гардидааст барои басифат шуданаш мо нозирони техникӣ онҳоро аввал аз озмоишгоҳҳо гузаронида баъдтар барои истифода бурдан иҷозат медодем. албатта ки меҳнати шабонарӯзии кормандон бенатиҷа набуд, чунки як мактаби зебои замонавиро ба истифода дода истодаем. ифтитоҳи ҳар як муассисаи таълимӣ рамзи ояндаи дурахшон ва нишони таваҷҷӯҳи хоса ба илму маърифат аст. аз ҳамин лиҳоз миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе мерасонам ки бо сабаби дастгирии онҳо чунин имкониятҳои арзишманд барои наслҳои ҷавон фароҳам гардидааст.
اسنای شناسایی با شرایط و امکانات این مؤسسه نو زمانوی پیشوای ملت به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده سهمگذاری در صاحب علم شدن نسل نورس را عمل شایسته عنوان نمودند. بنای مؤسسه دارای 64 صنفخانه مجهز با مهمترین لوازمات خانش از جمله 26 کابینت فنی می باشد. کابینت های فنی شیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، گئوگرافیا، تکنولوژی مهنت، آمادگی ابتدایی حربی، اینچنین صنفخانه های تکنولوژی اطلاعاتی و لنگافانی مطابق به طلبات ساخته شده با تشکل ذهن و تفکر خوانندگان زمینه مساعد خواهد گذاشت. وابسته به طلبات معاصر مؤسسه دارای زیاده از 70 کامپیوتری پیوست با شبکه بین المللی اینترنت می باشد. آزمایشگاه‌های فنی و کتابخانه با تعداد 10,000 نسخه ادبیات، گوشه هنرهای مردمی و صنفخانه‌های مجهز با اسباب موسیقی برای رشد جهانبینی محصلین پیشبینی گردیده است. با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و قرار رئیس شهر رستم امامعلی در محله ما یک مؤسسه کلان و زیبا و برهوا ساخته و به استفاده داده شده است و ما از آن خرسندیم که این فرزندان ما که تا این وقت قریب 2 کیلومتر راه را طی کرده به دیگر مؤسسه می رفتند، آنها می توانند که به این مؤسسه آمده تحصیل علم نمایند. ما جواباً به این مهربانی ها و غمخواری های پیشوای ملت حرکت میکنیم که فرزندان خود را در روحیه وطن پروری و میهندوستی تربیت نموده آنها را به راه درست هدایت نماییم. تالار برهوا و مجهز ورزشی دارای 40 جای نشست بوده به ترغیب و تشکل طرز حیات سالم و آب و تاب جسمانی و روحی خوانندگان مساعدت خواهد کرد. میدانچه ورزشی نیز با 135 جای نشست از برتری‌های دیگر مؤسسه در سمت رشد تربیت جسمانی و ورزش عنوان می شود. مؤسسه تعلیمی همچنین دارای تالار مجلس با 386 کرسی و آشخانه دارای 192 جای نشست می باشد. در انشاءات نو زمانوی برای انکشاف ذهنی کودکان از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن آنها به بازی‌های گوناگون شوق‌آور نیز شرایط خوب فراهم آورده شده است. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مؤسسه تعلیمی نو زمانوی با تمام شرایط برای تعلیم و دانش اندوزی نسل نورس ساخته شد. این اقدام پیشوای معظم ملتمان مسئولیت ما آموزگاران را در تعلیم و تربیت نسل نورس دوچند ساخته باعث آن می‌گردد که خوانندگان با ذوق و میل بیشتر برنامه‌های تعلیمی را از خود نمایند. ما آموزگاران جواباً به غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کوشش به خرج می‌نماییم که نسل نورس را در روحیه وطن دوستی، خودشناسی ملی تربیت نماییم. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین ساحه را به استفاده ثمره بخش از امکانیت‌های فراهم شده، آموزش علم‌های دقیق، زبان‌های خارجی و رسیدن به قدر دستاوردهای استقلال دولتی جلب نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که بنیاد بناهای نو، وارد نمودن تکنولوژی معاصر برای آموزش و دیگر تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور به تأمین امروز و فردای با سعادت نسل نورس روانه کرده شده است. از این لحاظ تعلیم گیرندگان را ضرور است که خوانند، علم آموزند، صاحب کسب و زباندان و وارث شایسته گذشتگان خویش باشند. инчунин 21 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустаме эмомалӣ дар ноҳияи фирдавсии пойтахт бинои нави беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои заҳрулудшавӣ ва осебҳои сӯхтаро мавриди истифода қарор доданд. 21 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи фирдавсии пойтахт бинои нави беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои заҳрулудшавӣ ва осебҳои сӯхтаро мавриди истифода қарор доданд. бинои асосии беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои заҳрулудшавӣ ва осебҳои сӯхта дар шаҳри
душанбе аз 7 ошиёна ва таъххона иборат буда, дорои 167 ҳуҷра, аз ҷумла 105 ҳуҷра барои бистарии беморон бо 230 кат, шӯъбаҳои қабул ва ташхис, ҷарроҳӣ, осебҳои сӯхта, бемориҳои заҳролудшавӣ, шикастабандӣ, асаб ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2022 оғоз гардида, бо истифода аз масолиҳи баландсифат мутобиқ ба талаботи соҳа ва унсурҳои меъмории миллӣ дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шудааст. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ифтитоҳи чунин иншоотро ба истиқболи сазовори ҷашни пуршукӯҳи 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдоми шоиста ва намунаи ибрат арзёбӣ карданд. таъкид шуд ки ба фаъолият оғоз кардани муассисаи нави тиббӣ ки бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёд гардидааст, тӯҳфаи идонаи ҳукумати кишвар ба кормандони соҳаи тандурустии пойтахт мебошад. ифтитоҳи ин беморхонаи муосир бо таҷҳизоти навтарин имкон медиҳад ки беморонро дар сатҳи баланд ташхису муолиҷа гиранд ва ҷарроҳиҳои душвор дар дохили кишвар анҷом дода шаванд. шароити фароҳам гардида самараи ғамхӯрии доимии пешвои муаззами миллат буда, мо табибонро водор мекунад ки бо масъулият ба ҳар як шаҳрванд хизмат расонем ва ба беҳбудии сиҳатии ҷомеа саҳм гузорем. ифтитоҳи бинои нави беморхона бо шароити пешрафти соҳа воқеан ҳам ба рушди соҳаи тандурустии кишвар такони ҷиддӣ бахшида, барои тайёр кардани мутахассисони ҷавон низ заминаи арзанда фароҳам меоварад. миннатдории худро аз номи кулли кормандони муассиса ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем ки чунин беморхонаи замонавиро ки бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз мебошад ба мо тақдим намуданд. дар ин муассисаи тандурустӣ 107 номгӯи дастгоҳу таҷҳизоти муосир, аз ҷумла катҳои махсус барои бемориҳои сӯхта, дастгоҳи сайёр барои шустушӯи беморон, баркамераи саёд, дастгоҳи лазерии табобати оқибатҳои сӯхта, дастгоҳи лазерии лифтинги табобатию косметологӣ, дастгоҳи ултрасадои табобатию барқарорсозии бемориҳои сӯхта, таҷҳизоти даруннигарии видеоӣ барои рӯдаву меъда, видеоэндоскопӣ ва видеобронхоскопи сайёр аз навгониҳои иншоот аст ки таҷҳизоти насли нав буда бори аввал ба Тоҷикистон ворид карда шудааст. ин катҳои махсусест ки барои бемориҳои сӯхта истифода бурда мешавад ва ба Тоҷикистон якумин бор ворид шудаанд. ин катҳо барои табобати беморони масоҳаташон калон ва барои пешгирии бисёр оризаҳои бемориҳои сӯхтаро пешгирӣ карданашон истифода бурда мешавад. дар Тоҷикистон якум бор ворид шудаанд. табобати беморонро пурзуртар ва хубтар бо чунин асбобҳо ва таҷҳизот бурдан мегирем. бартарияти ин катҳо дар он аст ки онҳо компрессияи мавзеи ҷароҳатҳоро кам карда, ҳарорати мавзеи беморро мутаддил карда, фишороваришро пасттар карда, бо чунин функсияҳои антибактериалӣ, функсияҳои регенератсионӣ ва функсияҳои ҳарорат барқароркунидро доранд ки оянда сифати табобати чунин беморҳои сӯхта аз истифодаи ин катҳо нақстар, хубтар ва беҳтар мегардад. ин дастгоҳҳое ки шумо мебинед баракамераи сайёр ном дорад ва бори аввал ба Тоҷикистон ворид гаштанд ва кори моро бисёр осон мегардонанд, зеро ки беморҳое ҳастанд ки муҳтоҷи зиёдшавии оксигени хун мебошанд. барои ҳамин беморҳое дар даруни ино ҷо мекунем, бо фишори баланд оксигена зиёд мекунем ва ба бофта ва хунҳо дохил шуда пешравӣ ва барои тез сиҳатшавӣ ва ё мусоидат мекунад. ва инам бошад бо ғамхории бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти маҳбуби кишвари мо ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки мо соҳиби ҳамихе дастгоҳҳои муосири замонавӣ гардидем ва кӯшиш мекунем ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббиро ба ҳоли кишвар беҳтар ва хубтар баромонем. ҳамзамон рентгени рақамӣ, дастгоҳи ташхисии ултрасадо, сабти барқии дил ва таҷҳизоти нодири ташхису муолиҷа аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид шуданд ки барои хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ба аҳолӣ нигаронида мешаванд. дар беморхона 62 нафар табиби соҳибтахассус ва мутахассисони ҷавон фаъолият доранд ки дар ташхис, табобат ва ҷарроҳиҳои гуногун таҷрибаи баланд доранд. мо табибони ҷавон миннатдории худро
با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بیان می نماییم که چنین بیمارخانه نو و زمانوی با استانداردهای بین المللی جوابگو می باشد تحفه نمودند. این اقدام شایسته امکانیت‌های بهتر توابت و شرایط‌های خوبی کاری را فراهم آورد. ما جوانان زاده دوران استقلالیت با شکرگزاری از رشد ساحه تندرستی با تشبثکاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امروز ساحه تندرستی رشد دارد. این بیمارخانه نوزمانوی که امروز با اشتراک پیشوای محبوب ملت افتتاح گردید برای ما کارمندان ساحه طب همچون تحفه ارزنده به استقبال 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. در دیگر آشیانه‌های بیمارخانه شعبه‌ها با کادهای معالجوی و دیگر خدمت‌رسانی‌های ضروری برای فعالیت ثمره‌بخش طبیبان و استفاده بیماران مهیا کرده شدند. با فراخ گردیدن امکانیت‌ها در بینای نوی بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری‌های زهرآلودشوی و آسیب‌های سوخته در شهر دوشنبه کافدرای جراحی عمومی رقم 2 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و کافدرای بیماری‌های عصب آسیب‌شناسی و ارتوپدی دانشکده تحصیلات بعد دیپلمی کارمندان ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان در همین جا جایگیر شدند. در بیمارخانه گوشه گیاهای شفابخش نیز تشکیل کرده شده است که در آن با استفاده از این نعمت‌های طبیعت تاجیکستان نوشابه‌ها آماده کرده می‌شوند. بیمارخانه همچنین دارای مجلسگاه با 60 کرسی و آشخانه با 108 جای نشست میباشد. همچنین در حدود بیمارخانه توقفگاه نیز ساخته شده است. بنا با طرح زیبای معماری بنیاد گشته سن و اطراف آن آباد و سبزکاری و با نصب چراغک‌های آرایشی به سیمای شهر دلارای دوشنبه زیبایی تازه ضم نموده است. طبیبان با راهبر دولت محترم امامعلی رحمان برای غمخوری‌های دائمی نسبت به کارمندان ساحه تندرستی اظهار سپاس نمودند. با مهیا گردیدن چنین شرایط معاصر و سطح بلند خدمت‌رسانی طبی منبع شهروندان می‌توانند تمام نموهای تشخیص و طبابت بیماری‌ها را در داخل کشور انجام دهند که برای حفظ صحتی اهالی زمینه با اعتماد فراهم می‌آورد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اثنای صحبت صمیمی با طبیبان و کارمندان بیمارخانه به آنها برای در سطح بلند براه ماندن خدمت‌رسانی‌های طبی به ساکنان و معامله خوب با بیماران دستور و توصیه‌ها دادند. 21 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи синои шаҳри душанбе биноҳои нави донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имомии аъзам абуҳанифа нуъмон ибни собитро мавриди истифода қарор доданд. 21 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای شهر دوشنبه بناهای نو دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابوحنیفه نعمان ابن ثابت را مورد استفاده قرار دادند. بناهای نو دانشکده اسلامی تاجیکستان با مبلغ گذاری از فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دستگیری صاحبکاران سخاوتپیشه کشور مطابق با عنعنه‌های معماری و فرهنگی طی هزار ساله‌ها شکل گرفته ملت تمدن آفر تاجیک با طرح بساط زیبا و دلکش بنیاد یافته یکی از مرکزهای مهم علمی تحقیقاتی و تعلیمی کشور به حساب می رود. بناهای تازه بنیاد در پرتو سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی قامت افراخته برای 2500 دانشجو پیشبینی گردیده است. امروز در مرکز شهر دوشنبه یک بینای بسیار با حشمت و با شکوه دانشکده اسلامی تاجیکستان افتتاح گردید. شخصا میناداری خود را با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که برای ما استادان چنین یک غمخواری به نهایت کلان ظاهر نمودند. با افتتاح یک بینای زمانوی ما کوشش میکنیم که نسل نورس را در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی تربیت نماییم.
иншоот дар майдони зиёда аз 2 гектар қомат афрохта аз 7 бинои 6 ва 8 ошиёна иборат аст. масоҳати биноҳо 46816 метри мураббаъро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2019 оғоз гардида бо риояи талаботи муосири соҳавӣ ва ороиши зебои тоҷикӣ анҷом ёфтааст. дар иншоот маҷлисгоҳ бо 513 ҷои нишаст, 90 синфхона, утоқи корӣ ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ ҷойгир аст. ҳуҷраҳои корию дарсӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти насли нави соҳавӣ муҷаҳҳаз буда дорои шароити зарурӣ барои гузаронидани машғулиятҳои амалӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки дар рушди маориф ва илм сиёсати давлатӣ ҳамеша авлавият дошта, ҳукумати кишвар тамоми имконотро барои таҳкими пояҳои маърифат, баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва рушди нерӯи зеҳнии ҷавонон сафарбар месозад. бо эҳтироми хос ва самимият мо омӯзгорон ҷиҳати ба истифода дода шудани бинои нави таълимии донишкадаи исломии тоҷикистон ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамзамон ба раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори миннатдорӣ менамоем. мо омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки бо истифода аз чунин шароити замонавӣ барои дар рӯҳияи ватанпарастиву худшиносӣ тарбия намудани донишҷӯён саҳми муассир мегузорем. бинои нави таълимӣ бори дигар таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба соҳаи маориф нишон медиҳад. бинои нави таълимӣ барои баланд бардоштани маърифатнокии донишҷӯён ва барои пешбурди корҳои илмии омӯзгорон метавонад нақши калидӣ бозад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо осорхонаи мукаммал ва дорои аҳамияти илмӣ фарҳангии донишкадаи исломии Тоҷикистон шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки дар осорхона таърихи ғании ислом дар сарзамини тоҷикон нақши илмии устодону олимони бузурги миллати тоҷик ва саҳми онҳо дар рушди тамаддуни исломӣ ба таври шоиста муаррифӣ мегардад. дар осорхона нусхаҳои нодири дастнависҳо, китобҳои таърихӣ ва осори хаттии олимони машҳури тоҷик ба намоиш гузошта шуданд. фонди осорхона инчунин дорои ашёву ёдгориҳои таърихиест ки аз осори меъморӣ ва фарҳанги мусулмонии тоҷикон шаҳодат медиҳанд. дар ин миён нусхаҳои нодири Қуръони Карим, сангнавиштаҳо, лавҳаҳои хаттотӣ ва ашёи дигари таърихӣ ҷой дода шуданд. бахши дигари осорхона ба нақши ҷумҳурии Тоҷикистон дар эҳёи арзишҳои миллӣ ва мусулмонӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бахшида шуда, тавассути аксҳо, ҳуҷҷатҳо ва маводи расмӣ фаъолияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати давлатро дар эҳё ва тарғиби мероси фарҳанги ниёгони пуршарафамон инъикос мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки ташкили чунин осорхона дар заминаи донишкадаи исломии Тоҷикистон барои муҳассилон ва муҳаққиқон имконияти фарох фароҳам меорад то ба таърихи ислом дар сарзамини мо шахсиятҳои барҷаста ва осори илмӣ фарҳангӣ ошно гарданд. китобҳо ва асарҳое ки дар асоси пайрави мазҳаби Абу Ҳанифа дар даврони соҳибистиқлолӣ ба нашр расиданд ва инчунин як идда асарҳое ки соли 2010 бо дастгирии молиявии бевоситаи пешвои муаззами миллат таҳти номи силсилаи осори исломӣ чоп гардидааст, гузошта шудааст ва дар як гӯшаи дигар намунаи қуръонҳое ки бо хати ҳам ба тариқи дастнавис ва ҳам ба тариқи чопи сангин гузошта шудааст ва инчунин намунаи он қуръоне ки бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат ба забони тоҷикӣ тарҷима шуда буд гузошта шудааст. ва бояд қайд кард ки осорхона худ ифодакунандаи мероси ниёгон, мерос он корномаҳое ки фарзандони ин миллат кардаанд мебошад ва мақсад аз ин таъсиси осорхона ба насли наврас, махсусан ба донишҷӯён ва меҳмононе ки ташриф меоранд ба шаҳри зебои Душанбе аз он иборат аст ки боз як бори дигар мо тавонем ки
آن دستاوردهای نیاکان ما که پیش از همه تکیه به علم و دانش داشتند، تکیه به ایجاد اثرها داشتند، تأثیر بیواسطه خودشان را در تمدن هم اسلامی و هم دیگر تمدن‌های جهانی گذاشتند نشان دهیم که هر یک جوان باید آگاه باشد که ما آن میراثبر یک ملت هستیم که صاحب تمدن، صاحب فرهنگ و صاحب اندیشه بودند. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در آشیانه‌های بالای دانشکده کتابخانه الکترونی، تالار تستی، تالار ورزشی با 168 جای نشست و 2 حجره طبی جای داده شدند. نقطه طبی امکان دارد که در یک وقت به 300 کس خدمت طبی رساند. در دانشکده همزمان خوابگاه برای 520 دانشجو آماده شده است. صحن و اطراف بینای دانشکده اسلامی تاجیکستان در مساحت 6560 متر مربع منفرش گردیده، همچنین آباد و سبزکاری شده است. شرایط و امکانیت‌های فراهم شده در دانشکده اسلامی تاجیکستان منبعد همچون پایگاه مهم علمی و تعلیمی و تجربوی و عملی برای فن‌های گوناگون استفاده برده شده، به افزون نمودن دانش‌های دینی و دنیوی دانشجویان مساعدت می‌نماید. ضمن بازدید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارها بهای بلند داده، با مسئولین برای آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و جلب آنها به علم آموزی، تحقیقات علمی و پاس داشتن ارزش‌های والای ملی دستور و توصیه‌ها دادند. همزمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه سید ناصری ناحیه اسماعیلی سامونی پایتخت مؤسسه دولتی تا مکتبی رقم 59 را مورد بهره برداری قرار دادند. 21 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи саид носири ноҳияи исмоили сомонии пойтахт муассисаи давлатии томактабии рақами 59-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бинои нави кӯдакистон бо иқдому ташаббусҳои бевоситаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар муҳлати 2 сол бунёд гардида барои 450 кӯдак пешбинӣ шудааст. муассисаи тозабунёд аз 3 ошиёна ва таҳхона иборат аст ва дар он барои инкишофи зеҳни кӯдакон ва бозиҳои гуногуни шавқовар шароити хуб фароҳам оварда шудааст. муассисаи давлатии таҳсилоти томактабии рақами 59 бо мақсади амалӣ намудани дастурҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ аз ҷониби муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо тарҳи муосир ва сифати баланд сохта шудааст. ҳуҷраҳои таълимии кӯдакистон бо лавозимоти зарурӣ аз ҷумла мизу курсӣ ва ҳар гуна бозичаҳои шавқовари кӯдакона таъмин буда омӯзишу парасторӣ дар он бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. кӯдак яъне ки тарбиятгирандаи муассисаи таълими томактабӣ дар фазои солим, дар фазои созгор, яъне ки аз лиҳози эстетикӣ ба талабот ҷавобгӯ агар тарбия ёбад, ҳисси зебои парастӣ, ҳисси эстетикӣ, тарбияи эстетикӣ, тарбияи зебои парастӣ, тарбияи ватанпарастӣ дар замири кӯдак дуруст тарбия карда мешавад. вобаста ба ғамхориҳои сарвари давлат ва раиси шаҳри душанбе онро гуфтанӣ ҳастам ки мо кормандони соҳаи калидии кишвар бояд ки кӯшишу заҳматҳои худро даҳчанд кунем, насли ояндасози кишварро дар як рӯҳияи меҳанпарастӣ, ватандӯстӣ ва ҳисси миллӣ дошта тарбия намоем. طبق لایحه در این مؤسسه برای 22 گروه شرایط خوب از جمله حجره‌های تعلیمی با خوابگاه و حمام، تالارهای موسیقی، رقص،
گیمناستیکا، رسامی، تالار برای گذراندن محفل و چرابینی‌ها با 90 کرسی، آشخانه، میدانچه بازی و حوض آبازی فراهم آورده شده. در عرفه سال نو خانش 2025-2026 برای کودکان خوشحالی زمان استقلال تحفه ارزنده نامیده شد. در کودکستان نو 129 پرستار و دیگر کارمندان پداگوژی و مأموری و تکنیکی به کار جلب شدند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده مسئولان و آموزگاران را به تعلیم با صفت کودکان و در روحیه وطندوستی تربیت نمودن آنها هدایت نمودند. با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای خوشسواد و دانا به وای رساندن کودکان و در روحیه وطنپروری تربیت نمودن آنها شماره مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی در شهر دوشنبه زیاد می شوند. خوش آمدید، مرحبا با کودکستان ما، با ما صفا آورده، نور ضیا آورده. در دایره نقشه گنرالی سالهای آینده در پایتخت به همین مانند بنیاد 70 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی به نقشه گرفته شده است. در این سمت قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به امضا رسیده در دایره آن تا آخر سال 2025 10 کودکستان دیگر ساخته به استفاده داده خواهد شد. سال 2023 ما در اساس قرار رئیس شهر محترم رستم امامعلی ما ساختمان را آغاز نمودیم. حالا مؤسسه در مساحت صفر از 170 گکتار جایگیر شده است. در مجموع کودکستان با محصولات استحصال وطنی ساخته شده است. با صفتی بلند، با صفتی عالی ساخته شده است و سالهای زیاد میتواند خدمت کند. موافق نقشه در کوچه سعید ناصری ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بیناهای بلند آشیانه استقامتی و مرکزهای سودای و خدمترسانی با طرح معاصر قامت افروخته است و بنیاد کودکستان زمانوی در اینجا برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن نسل نورس زمینه میگذارد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نزد سراسر معارف شهر دوشنبه کنفرانسیای اوگوستی کارمندان ساحه معارف شهر دوشنبه برگزار گردید. در روند همایش فعالیت یک ساله سمت معارف پایتخت مورد بررسی قرار داده شد. از روند این چورابینی جنبشی ساحه معارف شهر همکارانمان ولیجان شریفزاده و علیمرود خالمراد گزارش می‌دهند. ما کودکانی خوشبخت فرزندی این زمانه با راهنمایی پیشوا سوی مکتب روانه. اشتراکچیان کنفرانسیای اوگوستی کارمندان ساحه معارف شهر دوشنبه تحت عنوان رقمی کنونی و ذهن صنعی از مفهوم تا عمل در معارف پایتخت قبل از آغاز چهاربینی در درآمدگاه مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی نزد سرایست معارف شهر دوشنبه از دستاوردهای استادان و خوانندگان پایتخت در سمت رشد ذهن صنعی بازدید نمودند. سپس در تالار مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی نزد سرایست معارف شهر دوشنبه با اشتراک رهبریت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، معاون رئیس شهر دوشنبه عادلزاده دلبررحیم، سردار سرایست معارف شهر دوشنبه
душанбе, кормандони вазорати маориф ва илм, дастгоҳи раиси шаҳри душанбе, роҳбарони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, муовинони раисони ноҳияҳои пойтахт, кормандони корхонаи водии давлатии шаҳри ҳушманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, собиқадорони соҳаи маориф, кормандони дастгоҳи марказии сарраёсати маориф, мудирони шӯъбаҳои маорифи ноҳияҳои пойтахт, роҳбарони сохторҳои тобеи сарраёсати маорифи шаҳри душанбе ва роҳбарони муассисаҳои таълимии томактабӣ ва миёнаи умумӣ новобаста аз шакли ташкили ҳуқуқӣ конференсияи августии кормандони соҳаи маорифи шаҳри душанбе таҳти унвони рақамикунонӣ ва зеҳнисонӣ аз мафҳум то амал дар маорифи пойтахт баргузор шуд. Дар оғози конференсия вазири маориф ва илм Саидзода Раҳим ҳамроҳ кулли кормандони соҳаи маорифи пойтахтро ба муносибати фарорасии соли нави таҳсил рӯзи дониш дар 3 сол ва 34 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфта иброз дошт. Омӯзгорон бояд дар рушду такомули маърифати насли наврас бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва ватандӯстӣ фаъолона саҳм гузоранд. муовини раиси шаҳри душанбе Дилбару Дилзода дар суханронии худ иброз дошт ки рушди соҳаи маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати ҳукумати мамлакат маҳсуб ёфта. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе пайваста барои таҳкими заминаҳои моддию техникии муассисаҳои таълимии пойтахт, баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва беҳтар гардонидани шароити кору таҳсил тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ менамояд. Сипас тибқи рӯзномаи конференсия Исмоилзода Баҳром Мансур сардори сарраёсати маорифи шаҳри душанбе баромад намуда зикр намуд ки дар доираи нақшаи чорабиниҳои таҷлили 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду аз навсозии 26 муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо 4700 ҷойи нишаст ва 23 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 20240 нафар хонанда ба нақша гирифта шуда. То оғози соли таҳсили 2025-2026 11 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 2630 ҷой ва 5 муассисаи таълимӣ барои 4744 нафар хонанда дар як баст ба истифода дода мешавад. Зимнан бояд қайд намуд ки муассисаҳои таълимие ки мавриди истифода қарор дода шуданд бо бино ва утоқу синфхонаҳои ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир фарқкунанда буда бо тамоми таҷҳизот ва лавозимоти инноватсионии таълим, кабинету озмоишгоҳҳо таъмин гаштанд ки ин ҳама албатта ба рӯҳия ва иродаи омӯзгорону хонандагон таъсири мусбӣ мерасонад. Дар анҷом ҷиҳати рӯбаланд намудани собиқадорону омӯзгорон ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои хизматҳои бисёрсолаи бенуқсон дар соҳаи маориф, саҳми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас, тайёр намудани кадрҳои болаёқат ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо ифтихорнаму сипоснома, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва унвонҳои соҳавӣ сарфароз гардонида шуданд. با مقصد در سطح ضروری دایر نمودن جشنواره автомобилҳои коллексионӣ дар майдони 8-солагии Москваи муассисаи давлатии театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ва бар ин васила дастгирӣ намудани ташаббуси ҷомеаи шаҳрвандӣ дар доираи эълон гардани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи баргузор намудани ҷашнвораи автомобилҳои коллексионии авто ретро Душанбе ба имзо расидааст. Дар асоси ин қарор ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудаи ширкати телевизиониву радиои Азия Плюс ва клуби дӯстдорони автомобилҳо ва мотоциклҳои нодири Тоҷикистон авто ретро эксклюзив барои санаи 29 августи соли 2025 аз соати 16 то 22 дар майдони 800-солагии Москваи назди муассисаи давлатии театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор намудани ҷашнвораи автомобилҳои коллексионии авто ретро Душанбе иҷоза дода шудааст. муовини раиси шаҳри Душанбе сарпарасти соҳа воҳидҳои дахлдори сохтори дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе ва раиси ноҳияи Шоҳ Мансур вазифадор шуданд ки баҳри дар сатҳи зарурӣ доир намудани ҷашнвораи автомобилҳои коллексионӣ чораҳои зарурӣ андешанд. раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурияи Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, раёсати тандурустӣ ва хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе муваззаф шуданд ки ҷиҳати таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, бехатарии ҳаракат дар роҳ, амнияти шаҳрвандон, хизматрасонии ёрии таъҷилӣ ва нақлиёти сӯхторхомӯшкунӣ зимни баргузории чорабинии мазкур тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе конференсияи августии кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ таҳти унвони маориф ва илм калиди асосии рушди давлат дар сатҳи зарурӣ ташкил ва баргузор гардид. дар конференсияи августии кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқии ҷамъиятии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, намояндаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маорифи шаҳри Душанбе, роҳбарият ва кормандони шӯъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, масъулини як қатор сохторҳои ноҳиявӣ ва роҳбарони муассисаҳои таълимии томактабӣ ва миёнаи умумӣ иштирок намуданд. масъулин дар оғоз доир ба фаъолияти яксолаи соҳаи маорифи ноҳия маъруза пешниҳод намуданд.
ضمن مذاکره و محاکمه‌رانی نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سخنرانی نمود. همزمان گفته شد که در دایره سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و با دستگیری بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سالی روان تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه از تعمیر جاری برآورده شده، مؤسسه‌ها به قبول خوانندگان و کودکان آماده می‌باشند. در ادامه شرکت‌داران چهاربینی وابسته به دستاوردهای مؤسسه‌های تعلیمی در زمان معاصر و اداره‌کنی آن در اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اندیشه‌رانی نمودند. اینچنین قید کرده شد که اهل معارف ناحیه کوشش می‌نمایند که سال تحصیلی نو را با آمادگی همه‌جانبه و شرایط مساعد پیش‌واز گیرند، زیرا برای این عمل آمادگی‌ها در سطح ضروری عملی شده است. کنفرانس اوگوستی کارمندان ساحه معارف ناحیه اسماعیل سامانی به استقبال روز دانش برگزار گردیده، در آن جهت روح بلند نمودن معارفچیان ناحیه به یک قطار آموزگاران و راهبران مؤسسه‌های تعلیمی که خوانندگانشان در آزمون و المپیادهای سطح جمهوری جایهای نمایان را گرفتند با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی، اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف شهر دوشنبه، حزب خلقی جمعیتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی سرفراز گردانیده شدند. در جمهوری تاجیکستان توجه به فرهنگ و هنر و رشد آن بیشتر گردیده است. همین است که منتظم چهاربینی‌های گوناگون در این سمت تشکیل و برگزار کرده می شود که از جمله آن تماشای دسته‌جمعانه برنامه‌های کنسرتی و نمایش‌های تئاتری می باشد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش نوبتی برنامه. در толори театри давлатии академияи опера ва балети барномаи Садриддин Айнӣ дар асоси дастури роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон барномаи консертии оркестри давлатии симфонии Тоҷикистон таҳти унвони Файзи Пешво баргузор гардид. Ин оркестр бо ибтикор ва дастгирии беусти пешвои миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта имрӯз ҳамчун ниҳоди муҳими фарҳангӣ ба ифодагари санъати касбии тоҷик табдил ёфтааст. Дар мавсими ифтитоҳи барномаи консертии роҳбарияти Вазорати фарҳанги ҷумҳурияи Тоҷикистон, кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон ва дигар масъулини вазорату идораҳо иштирок намуданд. Гуфта шуд ки бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ба ҷаҳониён муаррифӣ намудани беҳтарин осори композиторони тоҷик, ин ниҳоди хеле бонуфузи санъати миллӣ оркестри давлатии симфонӣ назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон таъсис дода шудааст. Оркестр таи чанд соли охир фаъолияти худро бо ҷалби гурӯҳи зиёди ҷавонони боистеъдод пурсамар ба роҳ мондааст. Дар назар аст ки оркестри мазкур ба яке аз дастаҳои шӯҳратдори санъати мусиқии Тоҷикистон табдил ёфта дар сатҳи ҷаҳонӣ мавқеи устувор ишғол намояд. муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон дастоварди даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурияи Тоҷикистон буда бо фармони президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон аз 8 августи соли 2016 ташкил карда шудааст. Дар ҳайати оркестри давлатии симфонӣ мутрибони касбӣ аз ҳисоби хатмкардагони консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов, донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар асоси озмун шомил гаштаанд. ҳоло оркестри давлатии симфонӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон ҳамчун як ниҳоди нерӯманди санъати мусиқии касбии Тоҷикистон бо репертуари бою рангин фаъолияти худро ба роҳ монда пайдарпай кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки аз ҳисоби эҷоди композиторони тоҷик ва композиторони ҷаҳонӣ асарҳои дорои мазмуну муҳтавои баландро таҳия намуда феҳристи оркестрро ғанӣ гардонанд. қобили зикр аст ки масъулин кӯшиш доранд ки дар тамоми озмуну фестивалҳо иштирок намуда ҳамкориро бо масъулини ҷашнворию таҳиягарони филмҳои ҷаҳонӣ бештар намоянд. خبرها از عالم ورزش.
дастаи мунтахаби олимпияи тоҷикистон оид ба футбол дар шаҳри душанбе омодагиҳоро ба марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2026 оғоз мекунад. Ба ҷамъомади ниҳоӣ пеш аз марҳилаи интихобӣ 30 бозигар, 3 дарвозабон, 10 ҳимоятгар, 12 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагар даъват шудааст. Рақибони дастаи мо Непал, Филиппин ва Сурия мебошанд. Ҳамаи вохӯриҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуравии шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. ғолибони 11 гурӯҳи интихобӣ ва инчунин 4 дастаи беҳтарини ҷойҳои дуюм ба қисми ниҳоии ҷоми осиё 2026 ки аз 7 то 25 январ дар Арабистони Саудӣ баргузор мешавад, роҳ меёбанд. Лигаи футболи Тоҷикистон санаи баргузории бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2025-ро тасдиқ кард. Дар бозии ниҳоии ҷоми кишвар Гартадази Турсунзода ва Эсхатаи Хуҷанд вомехӯранд. Ин дидор рӯзи 14 сентябр дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистони шаҳри Хуҷанд баргузор шуда соати 17 оғоз мешавад. Бояд гуфт ки фонди ҷоизавии ҷоми Тоҷикистон 2025 100 000 сомониро ташкил медиҳад. Барандаи ҷоиза бо 60 000 сомонӣ ва иштирокчии рақобати финали бо 40 000 сомонӣ қадрдонӣ мешаванд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба маълумоти ронандагони воситаҳои нақлиёти автомобилгард, шаҳрвандон ва меҳмонон мерасонад ки бинобар сабаби гузарондани шабакаҳои муҳандисӣ аз кӯчаи Садриддин Айнӣ, гардиши кӯчаи Абулқосим Лоҳутӣ, шафати муҷассамаи Садриддин Айнӣ то маркази савдои Гелос, ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт аз соати 8-22 августи соли 2025 қатъ карда мешавад. Аз ин лиҳоз аз ронандагони воситаҳои нақлиёт, шаҳрвандон ва меҳмонон хоҳиш карда мешавад ки талаботи аломатҳои роҳ ва дигар нишонаҳои гузошташударо риоя намуда аз роҳҳои ҳамшафати он истифода намоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. Дар фарҷом бароятон саломатию сарбаландӣ орзу мандем. хайр, пирӯзманд бимонед.